Ingdeng kore zirinti the rongmar jongke singarni katalon. Nipain kore si borjane misi constituency ke parlo bogajan taun hornong 7 rinti the rongmar jongke singarni ingdeng kore si katalon lapen ningkane seglo Charlie ariso jang atuma phan karchopor. Ke singarni katalon lapen ningkane seglo ka Charlie ariso jang atum phan karcho longlo ka Charlie ariso jang BAMA engineer ki hona tuma phan archo pon la pen rinti the rongmar jong arong ka chingthura sayamo ason pen ason sarkar pen langpon bomlo la pen kilong pon ang jituwar misen pen abang nang pipon ason te ke esi lokeri em sarjarang phara phan chorupon ji puta rat la pen rong asaratum chuningri pon au sumaratum pini engineer man ma BSc na pas lo, pasal nak kasi tuing akuan ang dengan ang lili. Kasi laso akiun mana kipaprang bangke nongke aningkan bango, cuninda litung pilongo, cuninda asona kalau RPG pentu engineer ang pasan. Laso nak kasi kibangila anikas kami tumon. Silver jab itu tu itu, yang si ning si betul tu pun ada itu. ACS nak kepas orang itu itu marah doni, itu marah orang ariso yang, ma doktor nak kepas je, apa nih sampai itu, yang arwah nongdi. Setamanya itu, melisi tu nengri ke lahano, itu ansur sening si itu teke panah ke itu. Anutinda makanagi ilikum roma sara pana manji pike nagi non ke semana tumke dasokita mane aning klar stopen kali tumta duta hai namanya sidala son kali dia nagi la borman thi SCB under nangli under ang bong ada kai si rong kit hitan din kit he rong mar jong poi tum tholong la se sorong bong benangli da nya je tong don la ba sorong bardi son la si nangli ko sonji mane rada pha rong la se kardom kadu gabe media korti tumphanta na tumwang pot mingarong parlo thema dak netum ani kanwang setame neli phanta nang pha thema neli la so area sorgari gambura iglo la pen ho ke cheng hotke la so arong long neli tame inut mane committee along me phu iglo la sineli tanikan ke phone me phu claim iglo la so ki claim ke dam ang bong pen setame ke suman explain long lo thema dak arong bangke so arong det pen bate bok tere mane arong tin pen karbi anglong atokanu pen kiwang pen si dak rong sikim lo la siala so arong kikim hut ke mang da son lo je so arong bang arnisi me sen pen ahin tin nan sitame all round development wa song si so mara tumpen ki Charlie ahin pen ko prang hin hegima ansi mane rong hitame isi karbi arong ason hitame me sen arong pincong hegima pu kimang pen si so arong bangke hoswarni pen amahang pat thek poniklo la si pining an bangke la swarong long bangke don thok kepra thok sian leglo la pen la neli area angbong pen langdamlo pulon tela ke town area sipuri ward number 7 la si ward number 7 thak thakar biarong rong thomdo tala rong thompen bang utela dakarong thenailo la pen dakarong nona ko bangke chi thek damlong lo chirinti aning kanwang no hitame ason program student tumphan facilitation program pen danglok asonson a program rong chipang thir pen danglok a hut pen ki dorkar sot kinang sot a hut bangke a por pen committee meeting chipha pen si rong isung ki duk do an pen sitame lason si padu ponik bom la da karong non mat development ni son panang dengan kilong dam de polam nili kachini du na teng mane thekong long teng bangke da karong ki cheng si bangke ki juna lang ta ka sik sak do tuar ta ka sik sak do electrification ta ka sik sak do sitame non bangke electrification da sarkar hin pen lo ya lo aprang XML hin pen nang pikang lo line bangke thekluk lo la pen ki juna lang ta me non boring kori bom lo je emahin pen la si prabdin pen lang ka long pon popuning the par lo la pen towar kinang sot kudu ga ve tame
school ke dam ke wang pendang lok Jokomara tum BHB park ke klema tum anta ke dam ke wang akisung dowi langsung akisung no pajok ke pan pusin ne tum ledakarong sor tum mane dak municipal board pendang lok an pen MLA sar an pen non do bom litum ngane PHC la so in charge sar surjorong phar alang li phanta choning rilo la se alang li bang ke prapjin pen ladak ngon to war bang dang pipo ku lam chak la son karju ponlong do la se rong soran ning arong aning thek par lo pusin nang ke thado